Explore Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kumba Prat Ligi Ïing Dieng Tap Liang ke badan Rilbong Zikzak Road hak Lynti ban Leit Arts and Culture Hall badan ke Ïing dal ba thau an ba menta ke Ïing khong na ke jing plo ding ke bashar khai ki brege basta hak ne ke jaka blaja ke jing plo ding ki digi bar jalla ki belong tang ki nong rimasi ke digla ja ka shitri kunai lar ara jara phun riu hak por kumbalai beje no phaisngi UMLA ke South Shillong constituency basan bo shulai tang shio jingtip hlor kani ke jingjia ulalit mar bantok ke benya ek long kaman jongani ke jingjia ki pulit ke tran fire and emergency service tang shio jingtip gya kani ke jingjia kere pinlip no ya ke ding ke baklang shua bakan pur chi wei pat ki yeng ke bedan markham Hagaji keren bagi lap thai ku bor basan bo shulai wilayah tho bagi brege basa hakini ki Ïing tap Liang ki lai tho bahaga por bla kemding ki Ïing naga jing thot ka boarding ki dan ru lightly ki tendong le air jing shat lani ki cylinder gas ki bla bathai wilayah tho sho ba hakari ga jingja shim dan satya ki brege men saw kin thobru yaki masi hendre lanya tang ki jing julor ki tiar gitar kita potong nanti bazar. Oh, ini ya. Kita ada marganya. एक बार काम करें 5 जगह रुक भाई वो पानी आएगा शेष दोनों में आई था Ngayon dito kanang doon nanang ni ay Pluh bekerja apa Pluh Rilbong ayawan cuma jadi nang ilaliya kli ni gitu train di pun gitu saatnya semua yang ada di short circuit yang mau flyer gitu di Jakarta beri masih ya pun lagi Dieng rumah Dieng rem ya lupa Dieng kelang Dieng kalau yang full sa SP fire service baca polis bawa kaya dan mana fire tender jauh sekali dia kata kelang gading dah buat sekali rumah sulung ba jam sosi dan masih dan juga sebagai Liang karena na next thing saya akan mele tidak lu kumbalai kli ini kumbai tu lai kli jalan naga lalu kau yang lahir surau tidak tahu itu kat nom teling tu gendon gendon ni mah ko man riu nyau ye tai
Gilat nak ini kanang ini. Ijipur tu si Leisteng sau budaya Ijipur ayo. Tengahlah one PlayStation nang iya ka terem ba ayo. Lapor buat ni tu ya. Rilbong berbesar di bayu di bernihat ne bernihat wat karukom thoru kalaya pher ka bernihat ba tho du wai ka don ha Meghalaya hendrei ka bernihat ba tho du yupat ka don ha Assam ka we ka nong ba hendrei la phya ar liang du pu du sam chungki jilla house nam ar hajar ar pusau ka kai phot ka perthei ka la pinmi ka kerteng ka bernihat ha khamat e hendrei ka khubo ka jingsha bun sin la klet bat omshim la ban pin pau nama ini deh la slam deh la don hi jaga sanpo kumbangi kinong shong itip hi ba kabarni ka hap lang bat ka border Assam hindi ban ong ba kal air ka wan me tang na Assam nge tang na Meghalaya kalong hap reng mo ba hap lang ka Meghalaya bat ka Assam border ki karkhana badon hagani ka nong baru ki long ki bala benta hapdeng arjela ka jingyar ka long kumba 100 square kilometer na padeng gani 8.5 square kilometer the hab hapo Ripoi district ha Meghalaya kat ba lai point khat lai square kilometer ka basa ka hab hapo ka Kamrup metropolitan district ha Assam banpin bet ka mat jong ka jinglong jingman jong ka leer ka Meghalaya state pollution control board kadang pet ngon man la ka por ka CAA QMS continuous ambient air quality monitoring station bat ka manual monitoring station ki pet patho ya ka jinglong jingman jokal air klem sange kadero kabajan bahabat ka border Assam tanglai 100 kilometer ni don bat ka border Assam kajing ya per jongkal air kala don sibun kala duna sibun kala kham khoj kala kham pangat nang takini kiding kisi jru dangi pet menta bat ki por ki ba mensua em kala ya per sibun kila jerngam ba ka pollution ta kadon ba sisin ba kila don ki factory mo ya tangim laban len re ban ong hadu ba kandak ta hadu kata ko ba kimi dia long ngi tengim lar ban ya menjur hakador ba jong ka Ïing dor ba thau an mentri rangba ka chila u ong bogla tho shu mentri rangba ka Assam ban thau ya ka joint committee यहाँ का जो रियल फैक्ट है जो मतलब मेन पोल्यूशन था जो फैक्ट्री था पहला मतलब रहने का मुश्किल हो गया था यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी बीच में बहुत सारा फैक्ट्री शट डाउन कर दिया लेकिन पहला से बहुत अभी थोड़ा रिलीफ है और शांति है रहने के लिए kal air ka ba yat kam sange haupu usam hendrei ban ong ba bernihat Meghalaya ka dei ka nong ba ka ba jabo tam ka penyalam bakla ye gibreo